umunde ninye nako dikaeka umunde tiaka mana ninye u ai Katerina ungamba nako ndi sawe ungamandombe ne banona ngezi amatsia tu nichokina dina nakuwe ukutinda abantu tide nakukwetela tide na ungameti nziyani banu kungunga nichokina dina nakunze Katerina nakuno wizengo kwenda nichautinda umbati itu baidhi tunene tumnane suo ni wendo nichawitha ukwenda bani wendo ngukwenda numbenda ngukwenda we serious like wina mutu musio ngukwenda mutu wakwe mutio wina mutu musio yo newe sinye na kwata mbithi twitha kindu kimwe mbithi no yu ati no weta mbithi baza cia na kibizi cheyo twitha kindu kimwe kwanza atata kuiwa kana nutata akuni approach ya ndeiwa moyo baby mbithi no ndio utinda wati ani mbithi wake kwani wewe icha wina chokitona kuendeka wati mbithi no ndo akamota tiwo nicha wina chowe kamota kau ni wendo nye ninaendete baiwendo ni miti ukwatie nini muendete mbithi ndao kwatie ndumba ndo kango rabye ndo isobyane na mbithi utsuwe mundu mwe eka ngutavikindu kimwe na kwa ndiye sa kuenda mundu wa mutemba wako ndiye so kwenda Nzomo. That is the reality. I can't love you. Ni kulia hii Katerina wasome kwa nete yako ni musomo kuma class 1 ngina university ni musomo ndio lea no yuko yoza na mbithi kibisi cheso chakolele school class 7 kika kunulwa woe no yuko ba waiten ndona mbithi ko kumbe wewe musomo nitiane na mbithi nuke kula kuimuntu tako nicha wina chokitona kwenika onatha ndina kindu wendo nina go kwako aya nyangu kwenda na ndiye sanda mundu ngeni wivo nini muendete by the manza mundu wa type yako tafuta test yako test ye bandu kenga utest manza mundu wa una test ye ma test on the wa test video nini muendete ukwawe ni wendo wao nela the yakukwizoma na watiania na mundu kana ka mundu mwe ukoko ndavye ndi na story yo ndavya teka nini maundu makumbia sobeane na mbithi no imana Nzomo no kukwenda nye ngukwenda nye itha kwenda Nzomo jango kakuikwata nyane mundu tala na utavya kaboka ikwa mundu mwe tiwo bethi mundu uitie direction ya maisha je sa ukwata etakoka kwatu ni kwa direction kana Katerina nye nako ya nengo kwenda au imana ni wo moyuzungi ukite wetete mbuibu nikendai umane nengumani this is the last time ya umbunga mimi ukatete umbunga wika ungamela ngituka kala ndi tunywa soda tunywa chai umbunga miengi ati story siawende sia mundu tako wena utapia ndeto sia kwa sia mwezo ni enda ogethie there enda utafute wa class yako mimi si wa class igethie nyaku nundu na uya ni legethie sani kina nuwe na ilo sakwa